Mistefa Hicri Nivisand ku birevechona serkevtiane ya hilbijartin li Irake, destkevtek siyasi bovi velati u pekatein netevi u oliye. Mistefa Hicri, sikirtere gişti ye Hizba Demokrat a Kurdistane İrane, bi belav kirina peyameke li tora çivakia X deragihant, ku birevechona serkevtiane ya ve hilbijartine li revşeke aram, u bi çavderiya komisyona bilinda serbikve ya hilbijartinan, dikara alikare pevrejana bi aşitiye u rezgirtin li nirken demokrasi u reçareyen demokratik be. Deka peyamarezdar Mistefa Hicri vihaya. Peka da huyaniya komisyona bilinda serbikve ya hilbijartinin Irake, Receya beştari kirina parlemaniya vi velati, zedetirji pençiyu pençliset buye, u berdevke komisyoneji, tekezi biser zelalbun u azadbuna hilbijartine kiriye. Liderhek herema Kurdistanu deveren Kurdistani, yen derveyi idareya hereme, velatiyen Kurd bir rejeyek berçavçone ser senduken dengdane u berbijeren hez u aliyen siyasiye hue hilbijartin. Birevechona serkevtianeya ve hilbijartine li revşeke aramde, u bi çavderi kirina komisyona bilinda serbikveya hilbijartinan, li revşa nihaya devere u li bestena guherinande destkevtek siyasi bo velati u pekatein netevi u oli tehiseb, u li paşeroje de ji dikare alikare pevrejyana bi aşitiye u rezgirtin, li nirsen demokrasi u reçareyen demokratik be. Bi taybetçi, hividarin li çarçoveya destura hükümeta federala Irake, hevlen zedetir bo dabin kirina mafen desturi u idari u netevi yen herema Kurdistane bedan. Mistefa Hicri sikirtere giştiye Hizba Demokrata Kurdistana İran'e dazde çiriya paşina 2025 zayini.